Diži. Ajde. Diži, diži! Diži, jete! Ti mora treći, dobro. Ostalo je još par kotaca da iskupe svoje parcele. Vremena su već tu za ona prva 3 mjesta. Čekamo da se sve to regulira pa da mi donesu, da vam lijepo priopćim sve to. A do tada, naravno, sponzori. Skupština Herceg-Bosanske županije, Kupreško polje Kupres, LXD i hotel Kupres, Como d.o.o., Mediares d.o.o., Mostar marketing i oglašavanje, Grafika Tomislav Grad, RDI d.o.o. Kupres, Telmax d.o.o. Kupres, Ben d.o.o. Kupres, Hotel Maestral Kupres, Hotel Adriatski Kupres, Mesna industrija Dušić, Kamenden Mostar, Korak. Samo skin. I ovo moramo večer. Blaja, nasmiji se, Blaja. To je. 4 komada će tamo, 4 će trčati. Misli moje po prošlosti plove. Mene draga, ispred kuće zove. Vragolasno, smiju joj se oči. I pita me da li treba doći. Vragolasno, smiju joj se oči. I pita me da li treba pomoći. Kada ćemo je zapjeva zajedno. Samo dođi, milo moje janje. Meni treba tvoje milovanje. Kad te vidim, poneću da radim. Ti zalivaj, a ja ću da sadim. Kad te vidim,
kad te vidim, bolje ću da radim. Ti zalivaj, a ja ću da sadim. Nije sada ni pjevati, vi ćete to otpjevati, jeli? Idemo ruke, oba! Kada ćeš, ti nemaš nijedno, jel tako? Ivana je ljubav srca moga, Marijana ode za drugoga. Ivana je ljubav srca moga, Marijana ode za drugoga. Ajmo još jedno. U mom srcu žive dvije ljute rane, Marijane nema, nema Ivane. U mom srcu žive dvije ljute rane, Marijane nema, nema Ivane. Bravo ljudi! Imat ću šta priča u širokom. Nije rana, rana od bolesti, već od tuge, tuge i žalosti. Nije rana, rana od bolesti, već od tuge, tuge i žalosti. U mom srcu žive dvije ljute rane, Marijane nema, nema Ivane. U mom srcu žive dvije ljute rane, Marijane nema, nema Ivane. Polako u startnu napravu, bez obzira što nosi broj 5 na posteljici naši, prvi ulazi u startnu mašinu, a to je grlo lider. U sedlu je Nermin Okrić. Nermine, ako je kacka na glavi, vodi konja u svoj boks. Ante. Grlo sa Ašeom broj 4, Dolphin Bird, u sedlu Almir Imamović, ulazi u boks broj 2. Nikol Kol, broj 3, imao je tu sreću da izbori i potiče broj 3 u startne naprave. U sedlu je Samir Kadić. Mr. Bond je na drugoj poziciji, Mr. Bond Nolina napada sa vanjske strane, trku vodi, čini mi se, grlo lider.
Grla će proći još jednom ovuda pored nas, još jedan krug, znači utrka je na 1600 metara, staza je duga, evo ga prvi prolaze Grla Dolina, Mister Bond. Dolina napada sa vanjske strane. Crvenom dresu je idol. Na petoj poziciji a posljednji je, čini mi se, Grlo Lider. Grla ulaze u ciljni pravac, na čelu. Jasna, koji duša? Koji duša, jasna? Molim vas, malo se razmaknite ovdje sa ovog dijela. Trofeje, molim, Jopa. Ajde, Jopa. Trofeje, nemojte se pripremiti trofejima. Trofeje je pozivano laganje. Radi se na konkursu od oca Kinga, majka Ursa Mićini, trener je Miro Master,